Kajantia Students Union kalarake ya ke Golden Jubilee haka khatnyu tarik unok pra Hamadan Jerusalem chutwaku Juwai unong yasaan bakam halor ubalong ru unong ajimut jong ke JSU uba Komet Eskindia ulalong ukongsan nak tegesngi baru Presiden Barim ke JSU uba Rudolf I lalu ulalong kum usmbut kongsan lapnya yakni ke jerake da Presiden Barim ke JSU uba Rikut en Pareng haka jingdon dekat kiwei ki bakentop ya u HH Morman Philomat Pasa Economist Kanihu EMH Pasa badai Walking President ke West Jaintia District Sports Association but Army Lipan badai Presiden jong senjuk kirang basnong. Kenmo waga customary law but kamju giwitawan ki kam ki an ki kanun snyau baha li chot duar je ga JHADC penkenmo lene reminder wa kariwa ga jaj bru yong ga Jaintia yong I lene ya kani ke indigenous tribe ko de chnai katkam kaak yong snem arajar khatsan ko de pas ya ka yong pen scam tikena Nebah awakari ko jaj bru yang I mhau ya khle lene mhau ya kursum yugi witawan ki jaj bru wa phi ki student lene ki khanro ki wa ya luti I kam wanga liang wanang to blai kenrat uchnala chna luti phi nga snya komena bat snya saronga hawayo yo president wa yo draskati riung phi wa mgi hwan ki benta ki wa dawai ye ki jige yo gari ka jaj bru Ina kaliang kam kiu he chnong em ki banta kiu cha te cha khum TDP ni yi daw wode em khon em ti mlai loi ki ulai luti uli oli nam che tu che ni rai phi ki khanro nga yo jo mling phi yi ki jige he ki liam ki imlang salang bad ha ki liam ki wan ki banta ki wa ka riu ka jai bru dang dawa ko Wamna che bundali ka yang I ha berthai kani ka wi don I wada eker Wum to duka yong nga, wum to duka yong pi, da de pen kam ti, wa rosa man lang I. Wum to duka yong nga, wum to duka yong pi, da de pen kam ti, wa rosa man lang I. Ali ki khon kari, ham ya pya, ham ya pra, ya chakla pi pathan, ha ki wi ki jat Ali ki kur ki kha para khon yong kari de jo I jingmon chetan li dan hi